Ha ko bagi jingja accident ke beli iling ba ke jing sapriang ke video ke belajar ha ke performance step jong ke arpu pratrik naitung ar hajar arpu hundrio. Lai i ke bagi kali bolero pick up ke belarat na pangi ki art ligi skuti ba ke bagi kali hajan meka shop hajan mulai petrol pom. Ke balapan mensau ki laingut ki breu kentop i we kena arit balai senam Shtengkerta. Kagum gejing itu superintendent ki pulit ki East Khasi Hills uba Vivek Siem. Kajingja kalaja ke por fresh poa men step ha kaba kani ke bolero pick up kabadani number ML not Rio Pras San Sao. Kabanya do Barstone Chabong Sau Pesan Senam Kerta uban alat lingkon. Kadang lech kita mulai mot siar. Unongnya uli itu ba om shimnala asyo bante lakam na kajing fill break kensan kabala penlong belirat ki art ligi skuti ba di giwei pat ki kali ki buan na kaliang ke bersya. Kabala mensau kani kajingja ki kentop ya ka Mercy di Sangma bad ukun joka Master Rekdora di Sangma lai senam Shtengkerta. Naga first MLP battalion ki basyong ha ke skuti kabadanu number ML not San EE lai not San Nyo. Nang ta u Gilbert Pakenten arpsan senam Kerta namo yong ubanya akawi pat ke skuti kabadanu number ML not San AB kendai iwei lai not. Yakini baro laingut lepen ket no dagi kali shimet jaka Robert Hospital Shillong naga bentaban yo ekajing sumar. Kat bagi dongnya jika art lagi wei pat ki kali kata ka Hyundai Venue bat kawai ka kali shimet ke mishim lakwa ban ujor moko duma namar ba kali jongki ka lajulor malumala. Ki pulit kala shimti yakani ka bolero pick up balapha ban le ka medical examination yo nongnya. Na kebenta ban pensyai ke jing keno ba fail break ka kali ki pulit kelapha ban le ka mechanical inspection. Walau nongnya ukam ba fail break u investigating officer le hukum ban register daga su moto FIR persyayu hapo ka kendon arspa prapuwei bat chispa arpusan e jongga BNS bat apo ka MV Act ka kendon ka basispa propusau bat chispa kendai po ar.